Ke fetsa go dira sengwe se se makatsang. Sa makatsa. Ka mantswe a mang ke batla go gopola gore nkile ka dira jaana. Ko sekolong sa ko kretšheng ya bana baka ba banyane ba basimane. Ha jara e fela, ha ba bina ba tswala jara ba re bontsha gore ba ithutile dipina tse feng le go bina eng. E tlhale ke dutse fale ke ba shebile ke re ao mara bathong ao mara le stepenyana hela sengonyana hela se se ba dirang coordinated nyana left to the right to the back nothing a gona sepe. So be ke ra principal ke re principal ke kopa go ruta bana ba ballet. Principal ba re ya tlaya. So ke go ruta bana ballet. Bothata ba ka ke gore ke be ke ya mo interneteng ke a go batla gore diaparo tsa ballet ke bokae di tura gore be ke di reka ko China ke rekile tse dintsho ke reketsa basimane ke rekile tse di pinki ne tshwantse ne pinki mona ka re yanong ke phone e le tsa banyana ke re ke di rekile le ditlhako di mo tlong ha itse ke bule box ya teng tse dinki tse di pink at least okay tse di ka re di pink di botoka ha ke fetsa go reka ke bana ba 3 to 5 years 3 4 5 ha se di size tse dintsi so ha ke tle go itse gore mang ke mang o kry fela equal ka gore bana ba less than 20 ba 18 or seng sa go tshwana le seo so o divide ka 3 or 6 or size di a stretch ha se bothata ha di sa lekane ngwana o kgona go di changeisa ha ke fetsa go di reka ke be ke ipolela gore a ke go ithuta maina a bana ha ke fitla ko sekolo se na le bana ba ba 16 ba basimane banyana ba ba 4 or 5 basimane ba ba 16 basimane ba go gana go dira ballet ha ne le banyana ile half nka be banyana ba ba tsentse pressure nyana ya gore ba enjoy yo so le di order tsa ka ha di fe sense because 6 ya ka ya sumile gore 30% ke basimane kante 30% less than 30% ke banyana so ke tla go fa update gore tsamayang yeah and thanks to Mbalenhle wa mo TikTok for di plug tsa gore ke kry ka di tights le ditlhako